buhangku tapahambur beli larihi nanu la acara pemeringu eti laye ka BTV. Pandiri terung yang napulung na miri malah kata hamayangu. Miri buhang menyaparong ya napulu manam kapipi ari kama. Aminu. Angu buhangku napulung naparongon da lalod uyana wieling la ruku da papahurung kawudu dambu dalar tail kambul pitu lupa dalar patu kambul pitu na tema na luri pauhi tau nama parhaya na dalar patu kambulu dambu yedu yaka na papatandanda bawana pakujang madanya paajar wieling la papahurung dangu nuang mandaba pauhi daba nuda nda bulung pada ngangu nda bulung pada hamayangu. Ang buhangku letamu ne meriyehu karito landau hiriu hiwakan bulu nomu ihile ri Clinton na papahana Presiden Amerika pat kampul dambu Bill Clinton na tulihu dang napandoi buku na judul It Takes a Village. Iheleri na tulih yan ng buku nuna panamu nanjad at tau Amerika Serikat dang nyutang pondaban na ruku luri hamu da anakiada dira butuh ya dukungan wieling latau dang. Ang buhang bertamu meriah kerito tanung budi rukun naluri tau harani naluri pambapang dira pamonung wieling laka bunggur ladalu hangga danya naha maharui laluri na tanda bakul na pahangatar wangu nuna na terjadi pereruku datau harani badan dullah datau mila datau nama harui preruku napa biara nama mandai hilupan dedang bisa pakual hada anada na ang dia dida nama ngalanya nama puatu laluri kuru umana ang buhangku ia duyaka na pulung nai miri panamu na nanyuta ruku na ngahmatua na paburi na dalu tutur na parungu ya na pulung dapa pataka dapa hurung lapa uhi tau dangu dama kikunya dama buhang paajar lungu ruku na parhaya harani de dia kawian ang lagareja dan rumah himbu ya na hanang wiki dama kikunya Maria nga pandulang budi na istilah helo Yunani nuna koinonia wana doka nuna de dia baya kapa uhia tapi nuna pa uhi tau parhaya nama Maria nga pandulang na anguna patau. Amin. Malakata hamaya. Miri halam yang perong ya na pulu manang. Kapipi ari kama palaku manu ya na pulong laluri holodo. Amin. Ang buhangku takalayohu ana pulong ni miri ambo maruang badu pa like ya subscribe dangu pabirinya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.